Ubak keyboard korba dan ni umarang ba kemudiatip. Ubak miki lengdo dan ni ubak Jlaw Dohtir kemudiatip ke Paidbah. Wala reki ni angot kiting shop ke pat dei kita gi ting shop ke papau nam dei ki yo pat ke jek je ki Paidbah. Kumbakala pau hakini kisni ki badap abag po tan kan si tan markasa bag tan Ehrang. Banyak sementa hakawin ki Phlim ki basa permission. Hani la banyi ki Paidbah ki lum sodong joki habis ki dukan habis ki rung si dukan syabat habis ki ya iru aki surok ke bapen ke jeng ke jeng buram ki Paidbah yaki. Tentang kiri Paidbah, ane buat kena school du. Men berarti setelah penjak kedua berarti bikin kuat ru banyak sondor berarti dari yang lain. Hakawai ke cakap habis kedua itu. Hei, dah ada ekor ke? Pak sondor gini ya berarti. Sondor ke ai Nih, jari kediri ada siapa? Aduh, nindungan sapu. Mana? Ya, ni mana tu mak ale? Oh, jonang kan jonang tiga kan. Senai. Mana pat? Kau sondor ale, jonang. Kemen ni lah ya kenduk gini deh, kemen dong. Lek kentuk dah. Kemen deh kenduk. Ah. Mana pat? Dia lek. Sangkan? Ni biar lah. Yang lah. Biar lah. Lewat Paidbah lah langkai mah. Tak ikut. Bye. Ni AG tu nak cepet pergi suatu dong ni. Hey, ang bigan nak kawai. Kini ki angut kiting shop lengkap begui dia kiting shop bagi poran. Kila poi tan kan si bat kui dia ki Jakarta jangka West bat Eastern West Kasih District. Banyak semata hakoi ni ki Phlim ke permission berkata ke Phlim kalong Ehrang. Ya ka pada ya ki jeng ring mentah ya babon ki mentah jong ke district.